gukorwo magiteithia oro ndumwe na kuhonokia mbeu njithi aya kumana na thina uyu. Nigukoretwo na wongerereku wa wagi wa mawira hari mbeu njithi na wendia wa ndawa cia kulevya na njohi cifa ciria cicungireire ayuthi aingi gucihuthira na gwikora makiremo gutigana nacio. Vijana wengi kiwa idol wanapata opportunity ya kuengage kwa drugs. Akiaria na andiki a mohoro hindi ya muthia wa Bosi Foundation Football Tournament uria uma Hamisi Stadium gicigo-ini kia Ithũĩro, murugamiriri munene wa NACADA Sarah Kosgei ni ugite mubango wa NACADA ni wa guteithia ayuthi hamwe na aikari kumana na uhuthiri wa dawa cia kulevya na njohi. Fanya sensitization sio tu kwa vijana but pia kwa community kwamba wanaweza fanya something different. Mwene-ini wake mwambĩrĩria wa mbitika cia kiurata Rogers Bosi ni ugite ni guteithia mbeu njithi gukuria taranda ciao na kumakuhurania na mithako iria ikumateithia kumana nacio. Kuna mipango mizuri tujue vile tutakuwa tunaendelea mbele na hii mchezo. Sara oho ni athigatite thirikari ya kaunti gutumira mbeca iria maunganagia gwaka mĩciĩ ya gucungiriria mitugo niguo mahote guteithia aria mena thina wa utumiri wa dawa cia kulevya na thina wa meciria. Of the money that the counties are collecting watumie kujenga ma rehabilitation centers ndio tuweze kusaidia wale wameathirika sana. Ngiribotera Muthingi TV Jitako Ajiro wa Muriuki. Haya na tukihoka ati ona mbeu njithi aya ni makorwo makigunika na mubango uyu oro ndumwe nao makorwo magitacukia makinya makorwo magitigana na uhuthiri na nyui wa ndawa cia kulevya. Na riu tugitigana na riboti iyo tukirongoreria ciegie